Incwadi ya Isaya chapter 53 verse 1 lithi live la uNkulunkulu ngubani lokholwa ngumbiko wethu nemkhono wasimakathe wembulwe kubani na. Le ncwadi yesiXhosa noma ke liBhayibheli lesiXhosa lithi ke lona ngubani na okholiweyo udaba lwethu na. Nengalo kaYehova ITSHILEKE kubani na uyavakala. Listen to me very carefully. Le ncwadi ya Isaya ikhuluma ngaJesu Kristu. Isaya ngumprofeti lowaphila ngesikhathi selTestamente lelidzala, kodwa as a prophet wabona tinto letitawendeka eTestamenteni lelisha kuyavakala, wathola sembulo ngekutalwa kaJesu Kristu abe umsindzisi uyavakala. Uyachaza ke namuhla uchaza ngekutalwa kaJesu uthi nakayendvulela lenkulumo yakhe uthi ngubani na lokholwa ngulombiko wethu na nemkhono wasimakathe wembulwe kubani na kuyavakala. Obani na okholiweyo udaba lwethu na nengalo kaYehova ITSHILEKE kubani na. Asho njalo emaXhosa bantu baseGqeberha kuyavakala. Now uma sihamba ke sifuna ke ukuthi uthini lo mbiko lona lota la ubuta ngawo athi ngubani lokholiwe ngumbiko wethu na. Uma ke sifuna ukuthi uthini lo mbiko uthi lo mbiko Jesu wathelwa abantu bamlahla bamhlubuka bamkhafulela bamrejecta waba yi-reject kuyavakala. Labanye bathi ungoba ulahlwe nguNkulunkulu lithi liBhayibheli bamphatha kabi wafanana nelizinyane lemvu leliyawuhlatshwa wafanana nemvu embikwe bagundi. lesiXhosa liBhayibheli lithi Jesu bamphatha gadalala kodwa yena wathi qwaka kuyavakala. Bamphatha gadalala kodwa yena wathi qwaka uyavakala. Akazange Jesu wavula umlomo. Ngimemetela Jesu ngithe uthi kuwe ngubani namuhla lokholwako lombiko wethu kuthi Jesu wathathela kuye emahlazo ethu, wathathela tifo tethu kuye, wathathela kuye kuduha kwethu. Lithi livi sasinjengetivu letiduhile naloyo abambe yakhe indlela ashona lapho athanza khona. Jesu wathathela kithi wathathela kuye kuduka kwethu kuyavakala. Namuhla bantu abanyenti babeke emathemba abo kubo bishop babo nakubo pastor babo bayabedukisa ngenxa yemikhaba yabo lemikhulu bafuna sive silalele bona sende inzandvo yabo nesive saduka sayekela kulandzela Jesu lowadzela kuphila kwakhe weta wafa ngenxa yemuntu wadzela kuphila kwakhe wathatha emahlazo emuntu. Ake ngikubude lo mbishop wakho lomholo lomlalelako nalabapostoli bakho lobalalelako bakwendeleni empilweni ngaphandle ukuthi imihla nemalanga bafuna wena utigulule ukhiphe yekugcina imali unikelele bona bagijima ngetimoto letinkulu umnikelo wakho ukhetha kulalela bona uyekela Jesu lodzele kuphila kwakhe wafa ngenxa yakho kuze wena usinziswe. Akusibo kulima yini kulandzela abapostoli kunekuthi ulandzele Jesu lonekuphila kwaphakade. Umbuto loyo lomile lithi live la uNkulunkulu Jesu udzeliwe washiywa abantu kodwa yena wathula kuyavakala. Bamphatha ngesihluku akazange alwe, bamphatha ngesihluku lithi lesiXhosa bamphatha gadalala kodwa yena wathi qwaka kuyavakala. Now ngifuna ukuthi sibe sidukile
live lidukile lidukiswa abantu labatibita ngokuthi babo bishop labanye babatibita ngokuthi baba apostoli bafundzisa imfundiso lembi imfundiso yekweduka imfundiso yekuhlubuka imfundiso yaSathane na ufunza live laNkulunkulu encwadzini yaSamuel uNkulunkulu ukhuluma kubantwana bakaIsrayeli lese bathi abasamfuni Samuel lobekwe uNkulunkulu sebafuna ukuthi iqambela kwabo uthi simakade labo bantu labo bentiwa ukuthi bahlubuke mina esimakade sebalahle mina esimakade namuhla bobishop benu bafundzisa kuhlubuka bafundzisa kuvukela umbuso live laNkulunkulu lithi thobelani emakhosi enu wathandazeleni kuyavakala kodwa namuhla imihla nemalanga bahosta tinkulumo bobishop benu nebapostoli benu tinkulumo tekuqalekisa baqalekisa emakhosi nani niyabalandzela umbuto wami uthi ngubani na lovako umbiko wethu nesembulo sasimakade sembulwe kubani kuyavakala sembulo saNkulunkulu yini lesikhulunywa kulabapostoli benu nalabo bishop benu sembulo saNkulunkulu yini kude sembulo lesicontract lefanele sibe contradictory to the Bible tonke tiprofeti ufuna lihambe kuphi-ke eBhayibhelini lisekelwe liBhayibheli likuphi livesi lelithi sive asivukele emakhosi libe linye nje vo lelikhuluma ngokuthi sive asivukele emakhosi ngikuveta lokhu ngoba bakuveta bathi kusho uNkulunkulu nawo umbuto wami uthi ngubani lo ukholwako umbiko wethu na sethula umbiko ngaJesu Kristu lo ngumsindisi lelithi live lakhe uyindlela neliqiniso nekuphila kuthi lo takubabi angethi ngaye Jesu uyindlela neliqiniso nekuphila tonke tinhlupheko tethu watithathela kuye kugula kwethu wakuthathela kweswela kwethu indlala yethu wayithathela kuye uthi lowo nalowo akathathe isiphambano sakhe asitshatse amlandzele kude lapho Jesu afundisa khona ngekuvukela umbuso kude Jesu lapho avukela khona afundisa khona ngekuthi bantu ababe ngemahlubuka kuyavakala now ngubani ke lo ukholwako lombiko wethu nemkhono wasimakade wembulwe kubani as a prophet of God ngiyamemetela njenga Jeremiah of nowadays ngithi bantu baduhile imfundiso yaSathane imfundiso yekuhlubuka kuyavakala uma ngabe bebathunywe ngusimakade sembulo sasimakade yini lesithi bantu abahlubuke bafundise kuhlubuka uma bathi bona baphethe live lasimakade abali reference eBhayibhelini likuphi livesi lelifundisa ngekuhlubuka eBhayibhelini ngiloko lento kwembula encwadzini yaIsaya uma usuka emagozweni encwadzini ya first Peter chapter 5 lithi babusi phathani lesive ngendlela lekahle nani nitiphathe kahle nithi ningadendi emakhosana tikwalesive kuyavakala namuhla labo bishop benu sebaduduke batenda emakhosi babanye bayanidetectela nalabo pastor benu bathi yendani intsandvo yabo banifundekela ngentsandvo yabo egameni lekuthi bayaniliberate ngubani na lo ukholwako umbiko wethu nilethe umbiko simakade akashuye uNkulunkulu wekuhlubuka labo labashumayela kuhlubuka abashumayeli intsandvo yasimakade akusiyo igospel leyo akusiyo live laNkulunkulu simakade akafundzisi ngekuhlubuka kuyavakala kodwa lihlubuka nguSathane angeke uNkulunkulu lokukhanya kutholakala mnyama bonke labafundisa ngekuhlubuka basebelela Sathane kulo September lo ngithi bantu abende i-turnaround abakulahle konke lokungathathi kahle abakulahle konke letimfunzo letifile letimfunzo tabo bishop babo nabo apostoli babo nabo pastor babo abatilahle bathathe Jesu nguJesu kuphela lo ngumsindisi nguJesu kuphela lokwafa wafenzaweni yemuntu lithi live laNkulunkulu ubusisiwe lobeka lithemba lakhe kusimakade unjengesihlahla lesihlanyelwa ngasemandini lesihlala emaqembe aso aluhlata imihla ngemalanga listen to me bekani emathemba enu kulabo bishop benu nitawubhubha niye esihogweni ngubani na lo ukholwako lombiko nangabe uyawukholwa lombiko thatha simakade hlukanisa
sithatha Jesu yekela timfundiso tekweduka sifundisa timfundiso leti takufuqa tikumixe ezulwini inkosi yamusa iwabusela amagama ngishumela kwawo kuze kwephakade. You see, I told you, follow Prophet Wandile who walks in Zoe. Follow me in my Facebook account, Twitter, YouTube, and Instagram. Receive informative videos about God. Remember this, no one who is unholy will see God because God is holy. The worship of ancestral spirits, emadloti, is a worship of Satan in disguise. Umbuso welizulu uyaphangwa, uyahlwithwa, nawe uhlwithe, nawe uphange. Receive Jesus today and walk in Zoe. To God be the glory. Hallelujah.